O te toi wha malo atu le tātou tanu i le wholongo le nei vai yaso, ina wau mai le whai unga, i le wha wawino tiute mga wenga, aro mai ha o le wha o popongo tala fau mei Sāmoa. Wa mahe ala whai tau i nā loa ia, o le whai ngā whiliwhilinga le atunu i ala i ana pepa pālota sā whao ngā ina. Mai ua manino ai, le a vea te tai o le vaenga wha upo whai le wha tua tui le tua Sāmoa o tasi po o le fast, la ule le maa le toa le ua te plante e vau Fosse Schmidt, ma pāle mi o Sāmoa mō le isi pae inga, e na ua manu malo le vaenga wha upo whai le fast, i le tolu se fulu no fō le pāle mene, HRPP po le vaenga wha upo whai pui puia ia te tau o tangata, e se fulu ma le wha, o sui tuto tasi e to wha, ma le Sāmoa o poto e to tolu. Peitai e fitu afe tolu se lau fitu se fulbale tasi, le au whae o tangata pālota wāanga waa, e le i pālota le whainga pālota o au le ne Sāmoa, wa mahe alona whaitau ngāloa ia. Mo le motu pule ono, e o atu i le lua afe e le i pālota, ma tu mua e silia e le lima afe, e au fie matangata pālota i tu malo whale ata lua, e le i whāti noa le lanto pālota. Ma o le unga o wha maumaunga, ma o wha e loa ai le valu se fulu ma le valu pasene, po o le lata i le iwa se fulu wafe le au wha o tangata na pālota, ma e 5% o tangata pālota mai whale ata lua, ma le 5% e le i pālota i isi tu malo e 5 se fulu le ata noo. Mai o le mae ai o le whaitau ngalo ia, o le awha alau i loa le komsina o le ofisa o le komisio whainga pālota wha ai unga, e ale lo ofisa whaasara lau wau penga ta wha i langi, ma le wha moe moe o le vai a so fau, e wha ai loa aloa ia le wha ai unga, e le au mamalu o le malo Sāmoa. O le so le ua wha moe tau nuu mai i le atu nuu, i awhi suau e le tise mo le wha lapo pitongo le malo si anga wha le tise a Sāmoa, e visoa swani i le tise i le atu nuu. I le whaatana noanga le TV tasi ma le ofisa siri o le EPC, whaumuina yese toi moana, o awhi lua i o le atau nu mai, o le asuia i awhi tuai ia o lo i le whale awhi fianga, o a mo mia o na sui uma ma whaafou i awhi e le tise. Whau loa e whaumuina e tai wha me ka wati le malolosi o awhi uma e luan whaatau mai seina, mai o Februari o le tausanga le nei, na whianga i eile atu nu o lo o alala i upolu, ma le tau wha so ino le tise. O le ngā yo inga le malo na whia o le au mai o awhi e le tise e tutongi wha avai teimi e wha talitali e le tau nu mai o ia awhi wha tau mai seina le u wha mauti no mai e le ofisa siri o le pūle kon malo si anga tau e le tise o tau nu mai i le so. E tolu se furpale tasi vaenga au tu da sau no le pāle mia tausi i awhi mena o mimita awha na mafua i le motu si o le tise. E au fie ma waia malo losi o lo tai nei lalo le ele mai le whale a fi yanga. O ana nafi na motu sia whaafu se i ele tise se teimi o le tae au e se vaenga o pia manisi o nuu lata mai iai. Mai o afi fau e lua le ua whaatau mai e se fulu biliona Tala le tau wau whai. Ua ngā lue whaatasi le whaalapo pitonga le whaasau whaavau malo le Conservation International ma le Great Barrier Reef Foundation e whaalau i loa le no whanga tu tonu mo le mata i tuwino a wala mo le pui puinga o ngātai whaleo le atu no. O le no whanga tu tonu o whaai ngoino le Samoa Reef Resilient Hub o lana mata whaioi o le whaavai lea o ni awala e whaawawai pe o le pui puia ma le saunga le mua amu ma awa tunu o le Pasifika. O le fufuanga o lo whaatupe umai le Great Barrier Reef Foundation, mai o se teimi mua le ua whaavai e lea ati na e tau i le siusio manga i le atu nuu. Na whaalia le Whaatona City o le Conservation International, le au sa lilo le ilani dafi, o le no whanga au tūfo i lea o le a whaasao mai e fisoa swani, mo whaalapo pitonga tū maoti e whaasao ina mai ai amu ma awa Sāmoa. O le se fulu li tau ne wamala au wele whailo inga a le komisina o le ofisa o le komisio whainga pālota ma le au whaasala lau ma le au tūstala i le atunu
e fofonga I nai le isi la asanga mawhai unga o le whainga pālota I le mai e o ngā ruenga sa whātuk teie le fionga kumsina ma le ofisa ma o le afisiringi e foi lau tu stala I le whātaunu I no nisi o vāenga o le tūla whono ia I lātou na iai ni wha le tonu po le whātinonga whāsoli tūla whono e le whātinonga o ngā ruenga le whainga whiliwhilinga le atunu le wa mai amale manuia. O tala fo wia manuia le whai ungo le neiva yaso si o tātou tunu whāsoi fuia.